Ikong Paidolin L Nonglait ibidai District School Education Officer ke Riboy District. Haka jinglet ye simbenta haka jingrakhe jongga Alpha College of Arts and Commerce Hanongpo ia ke Recreation Week jongga tiga silam ai jing hikai. Haba ai jingkren ilaong baban penne pensa ia ke Ktien Lajong kedai ke badon kapme hadu kata-kata. Watla ki jing Pule ki babon kedai haka Ktien Nongwei Hynrei omdei ban Klet ia Ktien Khasi Lajong. Kanang makan long ke jing penim ia ke jait penriu. Ila buru ya shibun ki mat ki bakum ki khun Khasi ki barang don kam ban yat syaki peteng ki banwan ki don kam baha ban tip bat ki dei ban le khanang ba jaj ban riu kan im kan ne kan sa im ya kren chu ya ka Ktien Khasi bat pikren no dang daka English ya ka Polish next wat nam Klet ya la ka jong ka culture ka culture jong u Khasi Gariam kabet bat ngayu i don di besam dhara wadam Klet lagi function begini kita ila kan phong petlun ikan thai Hynrei umdei lagi important occasion lani lagi no kijing yalang kibadon kam wadam Klet next wadam Klet ya ka wipat ka culture yung Khasi kata kalong ka akwar at ka burang ka akwar at ka burang paningkong kajing kongu obedience wat Klet ban kongu kajing kongu kawanra hajar kijing terku pigongu tang sisir nalendet kawan lagi hajar kijing terku padu Khasi jung yu hikai buram yagi bahalor bat le akumno kadai kibaret le amno kibaret buram yagi bahalor nyobenno kibaret le akumno ong api ha hikai ya kibaret next nyakwa manong ba kum gi kena school hai bepidon kum gi kena college hai bepidon ra lang ya kan local language ke jongki ngampat nang keren boy Hynrei ngelasdang singau tu Hynrei ka Ktien Lajong ta keren ayu ru ta keren English ru mau yang ka don bet marang ada original mau yang don bet atu kasur mau yang ngamla kan penja ya ka lano ru dan soba kena school iong KSU buram ya ka jong piway nang ta kumno ko dale kumta Hynrei wat lepat kat memon hari Lajong wat syok beriu hari Lajong wat buat hari Lajong wat dik sekret hari Lajong wat lek kanu ke besniu hari Lajong namar kidon kilajong. God bless you, my dear students. God bless this school. God bless each and every teachers who had suffered a lot, I know. But time will come that God from above will fulfill everything, fulfill your needs, fulfill your aims, and fulfill your future. Aku menong si Ktien, ajan Klet. It's very important. Yang let school mentam mentoi syu myo kam syu. Renga ong ipi. Let that. Kan sepoi kepot. Ba mentah yen sawan kan nang ni sakmat. Mentah piawat kam. Rai hadir
kakam kanwan wat ipi na diem. Baleng umta. Nomor minta mencua kakun riwat. Misan yung ka arpo mentai pay kata. So let's school pa. Lanang rit. A population minat pa tinyo yaka ay kabagkitwa. Don't lose heart. Don't lose hope. Go ahead. Strive forward. Put your efforts and show your potentiality. Thank you, everyone.